mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndikoriwa achikadiba madi kwa na vodhi ka Belren News utipura news ukulikote reports na mpo Felicia Mudau sanga mesi badebire ribara chikudhisira mafhungo othe otototsa mafhungo pano chitarikini cha vembe ribara osezana na msina makado Collins Chavane kati na turamera rikuti mungoreberesa kuti kurana ya thando ine yudzira hopala kuponi ya Vaterfall yopurisira panda mulandu wa ramizwa zvo muhumburerwa ribwani madhaje uribana na tsengo yopambana na umarugana na mabaribari auri ubra mufarisi wa werindira ninongovera mingwani miraru yofrao ka iyo mirandu kukodwa murandu wozvipa urimi uvoro vakati na murandu woita mbiru yemachirina amburungano adinda kombo ka mwedzi banga kurenesa pano Africa chipembe chimwene chefrao murandu wofikisira panda mumburo mulwane uchikadhiva urindirwa muhaturi muswa achirugero fara mirandu ya muhumburerwa bunga muhaturi votogumira nchidhadha vodhivhisa ka murandu wawo wokuraya zvino ngalaburaro lofirawo ahuna choshandukawo murandu wofikisira panda uyakhala marofuru igirimbiri fumbiri rati mumburo achikadhiva ndanga beli zvinjika rife musi muhatori volekhodi paduri vachibvisira kagara zviiteveraho. Matter is postponed to the 8th of June 2026 for allocation of a judge and date of trial. Accused on bail. Accused on bail extended until the 8th of June 2026. Rivera Pandano Reveresa Ramsika Tibio Vukuma Pano Venda Lote, Muhumbrera Bishop Boroxley Maseve, Wadova Hapu Divanatza Kote Kranatando, Gamsumbro Wabege yo Frau, Ba Bishop Boroxley Paton Maseve Pamiwaya 4 Ratirati, Pako was Omrando Chipangona Wamsizana Somaropani, Womiwaya Fumi Sumbe, Umaseve Pandanga Biliash Gidija Fumbiri, Waziranda, Zichazoraro, Richirebereso ni murandu une wopo uvisiwa kama yemerandu ya miteve ina yetu esingwa kote pezia yodova hapu ya uyeziziwa gaba chimiso cha Roman Foundation. Richirebereso ni murandu wofikusura panda uyakala wofumi sumbe tangure unongwaha zwinjinga murandu uyu karifu musi bali horola Democratic Alliance bori mbrane thoma marode wachifisira kagara zviiteveraho rekoda panoni richiko uresponda ka postponement yova honi ka kesi ya mubishopo vo Maseve na allege ine yava honi ka zwa n'wana wavo sa Democratic Alliance rekori hei case ndikare ihona vathu va ḓo zwi vhona uri yo vhuya ya phi yo strikewa out of the roll zwa zwino i khou sokou vha na dzi postponement i tshi vha na dzi postponement ri vhathetshelesi vha vhoneta ngazwo so sa Democratic Alliance rekori khuwelo ndi ya uri zwo vha zwi tshi fanela uri khamusi vha vhutshutshisi vha kone u ita uri hezwi musi vha tshi khou rivhuwa muhathi na vhathetshelesi ndi hono gumanyiso kulikoti reports ubva kha ṋekedzi ya vhadau kha ri ṱangana tshiṅwe tshiḓaho tshi ri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.